Ke a o dumedisa Mmohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs ya o dumedisang le letsatsing la kajeno ke Rakgadi Mamojela Selebalo. Ha ke tsamaye ke le mo, ke tsamaya le moholo wa ka pela ka mona, ke Ntate Thapelo Letete. Ke yena ya re tshwaretseng bohobe ba letsatsi la kajeno. Mme Mmohi e motle hle, pele ho tshenyo ya nako, o tle o hopole hle hore ditaba tsena tsa rona tsa Sesotho Sermons and Programs re di fumana mane kanaleng ya YouTube, re boetse re di fumana hape letlapeng la Facebook, re le fumana leboteng la Facebook, mme ha o na le dipotso kapa ditlatsetso o tla siya molaetsa wa hao hona moo. Mme he baratuwa ba ka, re tlo inamisa dihlooho tsa rona thapelong hore ditaba tsa rona di tle di tsebe ho tswela pele. Ntate Modimo, re a o leboha le hoseng ha letsatsi la kajeno hobane re bolokile ho tloha matsatsi a fetileng morena ho fihlella letsatsi la kajeno, mme mohopolo wa rona re kopa o tlo nke taolo Jehova ho seo re tlang ho di fumana bohobeng ba letsatsi la kajeno. Ntate ya nang le matla ohle, tsamaisa mohlanka wa hao Jehova Modimo wa rona ya nang le matla ohle, tseo o batlang ho di bua re tle re utlwe wena ntate, re tle re utlwe tsohle Jehova Modimo wa rona re tswa lentsweng la hao di le molemo ho rona, re tlohela tsohle taolong ya hao ha tla tswela pele ka lebaka la Kreste morena, ha ho be jwalo. Amen. Amen, amen. Amen moholo wa ka, ke a leboha. Mme he re se re tla fumana ditaba tsa sehloho sa rona, re tla di fumana ka moholo e leng Ntate Thapelo Letete. Mme ke a leboha moholo, marapo ke a hao. Ke lebohile haholo hle mme Mamojela, Mokoena e motle he o sebeditse ka makgethe ka bokgabane hoseng hona. Ke lebohile haholo mme. Mmohi e motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs, e re ke o hlabe ka madume hape le nna jwalo ka ha mme Mamojela a se a entse jwalo ka lehlakoreng la hae. Ke re o sebakeng se nepahetseng ka nako e nepahetseng moo Morena Modimo a o batlang o le hona teng hoseng hona wa Sabatha. Ke bona light ena ka letsatsi lena e ka le yang nkotla, empa he ke tshepa hore o ntse o mpona hoba ha ne ke etsa setup mona moritinyana ona o no soka o ba teng mona o bonang ka nqena. Empa he ha hona le kgang, re nne re itswelle pele taba tsa Morena Modimo tsona di ntse di tswela pele. Sehloho sa rona hoseng hona seo ke neng ke batla re tlo se tshetshetsa ka metsotsonyana e ne e fokolang, se re fela o nakong jwang fela o fihlile ka mora matsatsi a mane. O nakong jwang fela o fihlile ka mora matsatsi a mane. Sehloho sena ho nna se inspired kapa ke se nkile pineng e teng e monate mone ke e ratang e reng, isn't it great that even when he's 4 days late he's still on time. Banna ha ene ba ke na le ke fuwe mpho ya pina, ne ke tla be se bile ko hlabela yona hona jwale pina eno e monate. Empa he Mmohi e motle, nkareng neo eno ya pina ha se eo ke e fuweng. Jwale ke tla e tlohella, ke a tseba batho ba tla bina ke bo mme Mamojela, ke tla mo fe yona tsatsi le leng o tla e hlaba mona le Ntate Seiso ba tla e hotla, le Ntate Molefi tla ba neha yona ba tle ba e hlabe. Pina eno hona, isn't it great that even when he's 4 days late he's still on time. Mme ke batla ditaba tsena re tlo di nka ka bokgutshwanyane ka nako ena e ka bang metsotso e 20 ho isa ho 30 re na le wena mmoho. Ditaba tsena di hlaha paleng eo boholo ba rona re tsebang haholo, pale e hlahang bukeng ya Johanne. E re Mmohi re tle re ye le wena, nna ke tshwere e mona heso e molomo o batlang o ka o mofubedu ke ena ebile e hlile molomo mofubedu ke ke batla re tle nne re ye le wena ho yona, re ye jwalo jwalo. Ha ke re shebe bukeng ya Johanne, re shebe kgaolo ke ya 11 Johanne 11 mono ha o qala, ha o fihlile ho yona, ha e qala fela e tla o ne a le teng monna ya kulang ya bitswang Lazaro mono sebakeng sa Bethania, ho thwene le Lazarus of Bethany ka sekgowa, motsaneng wa Maria le Martha.
o ne bile se fela wa motseng wa Maria le Martha e ne le ngwana bo bona. Maria ene a neng a tlotse morena Jesu ka setlolo a mo hlakola maoto le moroko wa hae. Lazare a kulang e ne e le kgaitsedi ya hae. Temana ke a boraro bo kgaitsedi bana ba babedi Maria le Martha o tla tseba hore e ne e le batho ba neng ba atamelane haholo le Jesu. Bo kgaitsedi ba be ba romela ho Jesu ba re bona morena yeo o mo ratang wa kula. Ya re ha Jesu a utlwa tseo a re ho kula ho ha ho ise lefung. Ke kopa o tekene ka tlase o behe mola ka tlase. Ho kula ho ha ho ise ho shwele empa ho isa tlotlisong ya Modimo hore mora wa Modimo a tlotliswe ke hona. Temana ya bohlano e re Jesu o ne a rata Martha haholo. Jesu o ne a rata le Maria haholo ngwanabo. Jesu o ne a rata le Lazaro. O hlile o ne a rata lelapa lena haholo morena Jesu. Mme le ha a ne a utlwile hobane wa kula a hla dula matsatsi a mabedi moo a leng hona teng. A nto re ho barutuwa ba hae a re boeleng re yeng Judea. Ke kopa o ko mphe motsotswananyana fela mohi e motle ke etse tjena. Mohi e motle ke kopa o ko ntshwarele ke ile ka tlameha ho thiba taba e nngwe ke ena. Re temaneng ena ya borobedi mohi e motle e re barutuwa ba re ho yena re tle re qale 5 mane re kgutlele morao. Jesu o ne a rata Martha le Maria haholo mme le ha ne a utlwile hoba wa kula a hla dula matsatsi a mabedi moo a leng hona teng. A nto re ho barutuwa ba hae a re boeleng re yeng Judea. Ke batla o hlokomele mohi e motle mona hore Jesu o utlwa ditaba tsa eo a mo ratang eo a bileng a ratang le kgaitsedi tsa hae hlile o rata lelapa leno haholo morena Jesu. Fela o utlwa ditaba tse ho thweng e mong wa metswalle ya hao ba baholo kapa e mong wa bona ya moholo wa kula, o kula haholo. Jesu motho eno o tla ba shape eno ha no shwa eno ha ona le ditaba tse ngata mono. Ho thwe Jesu ebile ka nako eno ha o tla lebella hore o tla re jwale ha re matheleng Bethani kapa Bethania ho ke go bona motswalle wa rona diphateng tse tjhesang. Jesu re re nke re hlaheng ka motseng o mong ka mona go bona ka motseng wa Judea jwalo jwalo. Ho thwe ha ba ntse ba etsa jwalo a ntse a sebetsa le barutuwa ba hae ditaba tse ding tsa fihla ha re yeng temaneng ena ya 11 temana ya 11 re ntse re le kgaolong ya 11 ya Johane temana ke ya 11. Ho thwe itse hobane a boleletseo a re ho bona Lazaro motswalle wa rona o robetse empa ke ya mo tsosa borokong. O se a fumane ditaba tse ding tse ntjha e se le an update ka mora matsatsi ana ao a ntseng a sa tle. Barutuwa ba hae ba re wena morena ha robetse o tla fola hela. Athe Jesu o ne a bolela ho shwa ha hae. O hopole Jesu temaneng yane e morao mane ya 4 o ile a re ho kula ho Lazaro ha se ho tlo kisa lefung ho hang. Ke batla ho fihla mona ho temaneng ena ya 14 Jesu a re ho bona a ba bolella phatlalatsa ke temana ya 14 Johane 11 a ba bolella phatlalatsa a re jwale a ba phatlaletsa a re Lazaro o shwele. Jwale ho so confirma yena morena Jesu motho yane ke fumana ditaba tse ntjha jwale tse reng motho yane ke mofu yane yena yane ke itseng ha no shwa yena yane ke sa kang ka potlaka ho ya mo thusa ha kula. 15 e re mme ke thaba ka baka la lona ha ke ne ke se teng le tle le dumele empa a re yeng ho yena o ya ho motho ya seng a shwele. Ya ba Thomas ya bitswang Didima o re ho balekane ba hae ha re yeng le rona re tle re shwe le yena. Ha re nke temana ya 17 he mohi o motle o ntso o tekena
re ke etse tjena verse 17 Jesu ha a fihla a fumana matsatsi a se a le mane Lazaro a le lebitleng 4 days late ye ntseng re bua ka yona sehloho sa rona se re o tla re o nakong jwang morena wa rona fela o le matsatsi a mane late o fihlile matsatsi a mane ka morao ho nako 4 days later una se a patuwe 4 days a le lebitleng ho thwe mme Bethania o ne a le haufi le Jerusalema sebaka e leng sa di stadia tse ka bang 15 ho thwe e bile e se le hole moo a leng hona teng it was not even far from Bethany fela morena Jesu ikgethela ho se teng se ho thwe verse number 19 re Bajuda ba ngata ba ne ba tlile ho Maretha le ho Maria ho mo tshedisa ho ba tshedisa bakeng sa ho shwa kgaitsedi ya bona so ho no so phutheile funeral e se bile e entswe e se le taba ya matshediso fela ho bontsha hore morena Jesu ha misa fela ho tla bona motswalle wa hae Lazaro ha ntse a kula o misitse le funeral motho ena o sa bile a patuwe motho ena o sa bile a patuwe that means in the funeral o e misitse ya Lazaro motswalle wa hae verse 20 ya re ha Maretha a utlwa hobane Jesu wa tla a ya mo kgahlanyetsa empa Maria a sala tlung a kgahlametswa ke a le mong e mong a sala ka tlung ya ba Maretha o re ho Jesu 21 o e tshwaetsa morena ho jane wa ba teng kgaitsedi ya ka a ka be a sa shwa ho ja wa ba teng kgaitsedi ya ka ha e ka ba shwa in fact mona ke batla ho dumela hore Bibele is being conservative ha e be ka tseleng hore ke nahana the disappointment ya Maretha hore ke motswalle ya hao o motswalle wa rona o motswalle wa ngwana bo rona o na le matla o fodisa fela ha o atla ho tla fodisa ngwana bo rona ka nnete hore I want to believe hore o ne a le disappointed ha kaalo ke batla re hle re theohe hape re ya ho 30 o tlo bone hore le yena yo ngwana bo Maria o ile nna a etsa jwang verse 30 verse 30 Jesu o ne a so fihlile motseng empa ona sa dutse moo Maretha mo kgahlanyeditseng teng so o ile a mo kgahlanyetsa mme ba ema teng mono 31 jwale Bajuda ba neng ba le tlung le yena ba mo tshedisa ha ba bona hoba Maria o phakisitse a tloha a ba tswela ntle a mo latela ba re o ya lebitleng ho lateng verse 32 temana 32 Maria itse ha fihla moo Jesu a leng teng o hopole Maretha o sa ile a bolela the disappointment ya nang le yona 32 ke yena Maria itse ha fihla moo Jesu a leng teng ha mmona a itihela maotong wa hae a re ho yena morena ka nnete ya ba o so sitwa ho tla ha utlwa hore ngwana bo rona wa kula gore ha ene ba o teng mona e ne tla ba ngwaneno wa bo rona ha shwa ho jane wa ba teng kgaitsedi ya ka ba sa shwa gore ntse o kwa ha ile hantle mona jwale walla the disappointment ya o anang le yona hore ha o no na le matla o na le nako le haufi ya ba haufi mme verse 33 re Jesu ha mmona alla aba le Bajuda ba mo feleditseng ba a hlabeha moheng a sisimoloha a re le mmeile kae ba re ho yena morena tlo bone ya ba Jesu walla ya ba 36 ya ba Bajuda ba re a re ke le boneng o na morata ka kang ke walla fela ukwa 37 ere ba bang ba bona ba mpa ba re yena o tutubulotse mahlo a difofu o na sitwa keng hore enwa a seke a shwa yenwa mona wala o itshela ka dikgapa walla Lazaro motswalle wa ka o shwele fela o ne a kgona ho mo thiba hore a seke a shwa ke yenwa o itshela ka dikgapa o tutubulotse mahlo a ba difofu o ne a sitwa keng ho tlatla bona ho tlatla thusa yeo motswalle wa hae mohiye motle
ditaba tsena ke dumela hore o ka nna iphumana di amana le wena le bophelo ba hao. O ka nna iphumana hore ke kgale o lla o rapela ho Morena Jesu hore Morena Jesu o batla mosebetsi. Ebe Morena Jesu o bona eka o itholetse fela, o kgaohane. Jwale o lape, o bo lape le bana ba hao, ebe o ntse ikgaohanetse. Ka nako enngwe o ka tloha fumana hore mohlomong o ile ka wa rapela hore Morena Modimo ntlo ena ya ka e se ke ya jowa hobane ha ke na bonte ya tjhelete. O ele ya ko etse mokgwa hore ke be le tjhelete, ntlo le koloi tsa ka di se ke tsa jowa. Ebe o bona fela Morena Jesu a itholetse. A sa arabe hohang, ntlo ebe e jowe. Ebe e fihlele mo e jowang, o bo re, hao Morena Modimo, banna ya ba tlatla jowa. Ke ntse ke tjho tje, bona ke enwa Lazaro o ile a ba ya ho batang. A ba patwa, wa feta tsatsi la pele. A sa patwe, ya ba Morena Jesu o ntsa sa di kene. Wa feta la bobedi, ya ba o ntsa sa di kene. La boraro, ya ba Morena Jesu o ntsa sa di kene. Wa tlatla iphitlhela kwana 4 days late. O tla utlwa hore ebile mona le ha o so thwe wa kupullwa, bane se ba re morena e tlameha ho wa nkgale ka mona wele. O ne se le matsatsi a mangata ba neng ba mo tshepetse hore o tlo tla ba thusa e le bano ba le disappointed. Are you disappointed with God right now? Na o ka re ke kgale o rapela hore Morena Modimo a o thuse o fumane exam fee ya ngwana hao, ebile closing date ke eo se bile e fetile. Kapa e sa le o lla lenyalo la hao e ka le a kekesela le a inama le se bile le lena le kgauhile le fedile. Morena Modimo e ka ha sheba o itjhebetse kwa. Na kapa mohlomong e sa le o batla di-tendera, o etsa jwang, o lla o fumana hore o hlolwa fela ke hore submit-e ka baka la nthonyana e nyane fela eo Morena Modimo o dumelang hore a ka e lokolla, ebe Morena Modimo ha e lokolle, o ikgaohanetse fela. O ikgaohanetse fela, o sepetlele mane, o a rapela, o a lla, ngwaneno a kula, he ka nnete ekare o tla shwa Morena Modimo ke ena, ebe Morena Jesu e ka o itholetse fela. Na o boemong bo motle moo o dumelang hore Morena Jesu le ha ka tla ka mora mona, ha ho sana thuso, ntlo ya ka e se e jowe, ho sana le thuso kae? Ho sana le thuso kae hobane exam fee date e se e kwetswe, ha ke sa kgona ho patala. Ho bontsha hore ngwana ka ha ke ba hlola a ngola. Ho sona le thuso jwang hobane ke sitile ho nka CV ya ka ke palama ke isa moo ofising moo ho iswang di-CV ho a batla mosebetsi. Ho so kwetse, closing date ya di-application e se e kwetse, ho sa thusang hore ebe Morena Jesu o ntsa tla ho nna a go tlo nthusa. Hobane se kwetse. I needed him nako yane pele e kwalwa. Ke enwa o tla jwale o tla ho nna hore remember I am still with you. How does it help? Now boemong bo motle moo o reng jwale ke lena le lenyalo la ka ke lena le qhalane, wa le bona le finished. Jwale ke monana ha ho sana letho mona, e se le di-divorce fela leng. E ne tlameha o tlile ke kgale ke o rapela. Ho neng ke rapela wena ke bua le mohlomong ke nako yane eo mohlomong like I said koloi se di jowe, di-tendera ha o sa kgona, di-closing date. Na o boemong bo motle ha e ne ba o mongodi wa ditaba tsa bophelo ba Lazaro, biography ya Lazaro, o ne tla ha o fihla ho verse ka mona bo verse 37, in fact nka tla ka hona ho tloha mane ne moo Jesu a reng ngwana bo rona motswalle wa rona Lazaro o shwele. E ne tla ba ke hona moo di phethelang teng hore ke taba tseo tsa bophelo ba Lazaro di feletse mono. Lazaro o phetse, ya ba motswalle wa Jesu a shwa, mme ebe o beha kgutlo. Empa ke batla ho tshedisa mohi e motle hoseng hona, ntshwarele hanyane, ke batla ho tshedisa mohi e motle hoseng hona hore le ha ho bonahala eka
wena ha o le motho ha o di sheba o bona hore ha di fihlile kgutlong jwale Lazarus ho fedile ka yena o se a shwele. Ke batla ho jwetsa hore ho ya ka Morena Jesu nako ha e so fele. Nako ha e so fele, o ntse a le nako. Wena o bona eka o late hobane ntlo e se jowe, koloi e se jowe, bana se ba hlotse ho mola, lenyalo se le qhalane, tender e se o hlotse, motho ke yanene o sa bile a shwele sepetlele. Fela ke batla ho jwetsa letsatsing lena mohe motle hore taba tsa Bebele ha e ne ba re di sheba ka leihlo la motho fela kapa ke tsa motho, e ne tla ba ho fedile ebe re re ya ba ho fedile ka Lazarus. Praise God for the verses that follow. Ha re baleng ditemana tsena tse tlang ka morao ho mona, re ho 38 e motle. E re jwale Jesu a boela a hlabeha ka hare ho yena a ya lebitleng la monne o Lazarus. Lebitla e ne e le la lehaha mme lejwe le ne le thibilwe monyako wa lona. Verse 39, Jesu a re tlosang lejwe leo. Mareta kgaitsedi ya mofu a re, hey, Morena Jesu, Morena Jesu, Morena o se a nkga 4 days, ha se ntho e bapalang. 4 days, o se a motse o no sena di-motion ka nako e no sena letho. Motho ena e sa le ya ituletse mono ba mo pata ka pele ho nono. O sa le tsana 4 days. 4 days. Ankga e se e le letsatsi la bone a le ka mona ao Morena Jesu o elehle mo hauhile mo tlohelle ke hore ntho e seputa se ka mono a se ka bang sa loka. Empa Jesu a re ho yena, nna ha ke ya ka o bolella hore e kare ha o dumela o tla bona kganya ya Modimo na. Ditaba tsena tseo a di boletseng o tla di fumana temane hona kgaolong ena ne ntse re e bala. O tlo ba le ho 20 pakeng tsa 22 le 28. Re tlotse mohe motle fela ke batla o tlo o di bale. Mona Jesu o na ile a mo bolella pele a re ha o dumela ho nna, e re ke e bale mono ke bona hore ha o dumela o tla bona kganya ya Modimo na. Verse 41, ha ba tlosa lejwe moo mofu a beilweng teng. Yaba Jesu o emisetsa mahlo a hae hodimo a re, ntate ke a o leboha hobane o nkutlwile. Ke a tseba hobane o nkutlwa ka mehla, empa ke buile jwalo ka baka la bongata bo ntehetseng hare ba tle ba dumele hobane ke wena ya nthumileng. Itse hobane a bolele tseo a khoa ka lentswe le leholo a re, Lazarus tswa ha moo. Yaba mofu o tswa a thatilwe matsoho le maoto ka masela, a kgurumeditswe sefahleho ka tuku. Jesu a re ho bona mo lokolleng le molese a tsamaye. Na ditaba tsa Lazarus ha se ditaba tse fanang ka hope na, tshepo le mamello ho ditaba tsa Morena Modimo. Ha e ne ba ke boletse mohi o motho ya motho fela ya ngolang biography ya Lazarus, ne tla ka ho fihla ho verse 30 ho verse 14 mane mo thweng Lazarus o shwele bobe a kgutla hore ya ba ke ho fela ha monna Lazarus. O le Mareta o le Maria o tla re Morena Jesu ka nnete he wa se ke wa re phoqa. Wa qala pele ka hore motho eno a rona le bokudi ba hae ha se bo isang lefu, ke eno a o shwele o bontsha hore le nnete ha ona yona. Hobane o itse ho rona ha no shwa fela ke eno a o shwele, o nona le matla ha o mo thibela hore a se ke a kula, o mo tlohelletse a kula, ke eno a o bile o shwele. Ho sa thusa disappointment. But I praise God for verses 38 up until 44. Tse reng ya ba Morena Jesu wa ba sheba wa bona hore ha ba mo utlwisise, ba dumela hore ka ha motho o se a shwele o se a sena matla ho motho ya jwalo e le Morena Jesu. Mme Jesu wa ba bontsha hore nna ha ke constrained ke taba ya hore na motho wa phela kapa ha phela. Ha ke constrained ke taba ya hore na deadline e se o tlile kapa ha ya.
ha ke constrained ka hore batho ba se ba o file summons ho so ho fedile, ha ke constrained ka hore lekgotla le se le entse qeto ya hore ntlo ya hao e jowe le diteraka ke tsena di se bile di tonositse di tlo nka thepa le ntlo ya hao. Ha ke constrained ka hore deadline ya application tsa tendera kapo tsa ho patala exam fee di se di fetile. For exam fee e se e fetile, nako ya teng e se e fetile, therefore kannete ebile o tla bo ngotse mono hore please note no late applications or payments shall be entertained. Wena o dumela hore ha ba se ba ngotse jwalo Morena Jesu le yena wa hloleha ho thusa. CV nako ya ho submita di-CV e se e fetile ebile le ha o sheba online mono go apply wa click-a wa bona ha ke kgone ho apply kapa ha o fihla tender mane mo o iswang di-CV ba o jwetsa hore ha di sa amohela ngwana mme ho kwetswe maobane. Nka hla ka re in this case ho kwetswe 4 days ago. Had you come 4 days ago? Empa Morena Jesu mona wa re bontsha hore dintho tseno tseo rona re leng batho re bonang e le restriction eka jwale ntho tsena ha se di etsahetse ke bofelo hore ke bofelo ha ona ka nqeng. Jesu o ka nqane wa di feta. Praise God. Praise God for Modimo wa rona ya sa hlolweng ke di-court order. Modimo ya sa hlolweng ke di-deadline. Ho thwe pina ena e ke itseng ke nkile sehloho sena ho yona e re o bonahala ka mahlo a motho eka o se a le late bo tshabeha. 4 days late. Ka nako nngwe o rapetse bo 50 days. Nako nngwe 2 months. Nako nngwe 2 years. O ntso rapela Morena ha o ka tloha mo teng Jerusalema wa tla Bethania wa tla re thuso ya hlokahala ebe Morena Jesu e ka o iphathahantse o itjhebetse ntle mo ha nata. Jwale be fitla e otla deadline o bo anna fela e sale ke rapela. I've been praying for a full 2 years for this thing. 2 years. Morena Jesu, it's not like ke qeta ho etsa maobane mona hore bothata bona bo teng tene. 2 years, 3 years, 4 years. Mme ke ena nako ke ya fihla o ntsa so etse letho. Many of us get very disappointed. Many of us re a nyahama gore motho ka ba iphumana e ka o tla go lahla tshepo go Morena Modimo go ga go nyeo ke bana o ntsa ba tutubolla. Nyeo ke enana o rapetse 2 minutes ha rapela fela ya ba taba tsa hae di a gabeleng. 2 minutes ha rapela fela ya ba o sa fumane mosebetsi. Nna e sale ke eme ke koketse mosebetsi le modisa ho tse nne. Ha o Morena Modimo o mpatla athe Morena Modimo mpa batla hore a tlo ithorisa ka wena. O tlo tsebe ho bona hore ha ile hantle ha restricted ke di-timeline. Re nke ko qoqele padi e nngwe e tlang ho makatsa e tswang ho nketsahala haufinyane tjena. Nka hla ka re about a year and a half ago nna mosebetsing ona wa ka ke motho a hlileng a tenderang haholo because I'm a consultant, I'm a consulting engineer. Ka nnete re kenya kopo jwalo ka ba bang ha o itswehela tlo kenyeng dikopo lona ba ditsebo tse itseng tsa ntho tsena tsa bo di-climate change le environment le sustainability. Kenyang dikopo mona jwalo ka ba bang deadline ke itseng. Ka nnete ra ngola ra kenya ra lokisa ya hlophala ya ba ntle ra e submit ya kena ya kena. Ka morao ho mono wa nka tukutuku wa nka dikgwedinyana tse bo 2 tse bo 3 ka morao mono ra fumana lengolo le reng we regret to inform you that your application has been unsuccessful. So and so is the preferred bidder. So and so ke yena ka nnete eo a fumane mosebetsi yona. Ha re ntse re tshwaya re maka dintho tsa lona ke yena a neng a matha pele. Wena o hlahile o le number 2 ka ho ka nnete mosebetsi ona o so o fetile. Ha hla le fumana lengolo le ngotswe le jwalo hore ka nnete please accept our apology. Ka nnete ditaba tsena se di etsahetse jwalo. Ebile gona systemeng tsa rona re ratjhe project ena e se di tjena go fedile wa hlaka hore ka nnete
decision e se entse gana jwale re qala process ya hore e kwale di-systemeng tsa rona hore ka nnete project e tjena ebile re e maka hore we lost this one mabaka ke ana ba re file ona re ikgauanela re itswella pele ka bophelo ba rona fa feta kgwedi ya pele fa feta ya bobedi ya boraro ke a kgola ka mora bo 8 months ke fumana call ho yena eo e tlamehang ho ba client ya rona ya neng a re romeletse lengolo la regret hela ka relate le mme mme ke sebetsang le yena ho buang le sa hopola mosebetsi o le la iketela ona o tjeo ke re o sa re fang ona a re ke bua ka ona o ntate ntse ke hopola ho timme mosebetsi o jwalo ka sehloho a re ke na le ditaba tse monate a re ntate dikgwedi tsena tse robedi tsena re la nna re polokotjhana ra shebisana le eno ya tlamehang hore a qale mosebetsi ya ba o hloleha ho etsa hone ya ba o hloleha ho submita hone ya ba o hloleha ho dumellana le rona ka hona le hona ho fihlela nna le yena re dumellana hore we are not compatible ho etsa mosebetsi ona nna le yena re arohane o ne a so qale letho ke re o re nna ntate a re ho jwang a re nna ke kopa ho utlwa fela ona na o ntso na le thahasello ya hore thusa ka mosebetsi o ka yes why not that is why I submitted my proposal in the first place ehlile ke batla ho thusa aga ntate ehlile wena o no le ya tlang ka morao ho yena nthonyana ya ileng a o feta ka yona ke ntho e itseng fela ka empa ntho eno ha o ka wa mpolella hore wa e batla ho ngata ntho tseno ka hara ka mona ka ofising ya rona batho ba etsa ntho tseo ke ba ntletse ka mona batho ba ne ke sa tsebe hore o hloka le ya etsa ntho e aga ha o le jwalo he ngwana mme nka mosebetsi wa hao ke ona a fumana mosebetsi ono about a year ka mora hore re fumane ntho e reng we regret to inform you that you have been unsuccessful ha ene ba ke ka rona o bone mohi e motle e ne tla ba se re kwetse buka tseno le motho eno ha ene ba ka batho ba kwatelang batho ga sa ukwana le call ya ha ene tla ba ho hang go wetse ho hang ha ke sa batle le ho enka ke kgawane le yena ha ntse ba no ntimme le mosebetsi o empa morena Jesu yena ha tla a di etsa ditaba tsena a di solve kapo morena Jesu ke ena o fihla re bontsha hore nna ha ke tshwenngwe ke taba hore deadline e se fetile ha ke tshwenngwe ke taba hore le tender adjudication e se e entse o so bile o ngotse fatshe hore wena o itingwa gae morena Jesu a re ha se tla nthibela seno ona mosebetsi ona e tla ba wa hao wena o itshwenya ka ntho tse nyane tsa batho ba qetang di-tender adjudication ba o romella ko di-regret letter those things do not restrict me as God ke tlile ho wena hoseng hona mohi e motle sabateng se halalang ho etsa hore dintho tsena tseo wena o bonang eka ke makomelo ha ntho di se di fihlile mona motho ena jwale ha sa le tjena ntlo e se e juwe lenyalo le se le qhalane se bile le dula separately jwale e tla ba modimo o se le ha hlotswe ke hore ebe o so bile taba tsa hao ngwana ke ena o sa ngola ba bang ke ba nene bile ho thwe ba o qala ho ngola beke e tlang wa hao ha patala exam fee e se be ya o tshwenya ntho wena tsitlalla o tshepa morena Jesu jwalo ka ha Maretha le Maria ba ile nna ba matha ba ya ho yena morena Jesu ba itiela maotong a hae you would think hore ba tla ya ho yena ba tshwere diphafa le melamo ka nna ba rona ba Basotho hlile ne re tla ya wena se re tshwere diphafa le melamo re wa tseba ba le ntho ya hao ya ho ebe go betitse hore ngwana bo rona wa pula ebe o ntso matha ka mona o ntso etsa ntho tse senang thuso ke yena o keteletse a shebe jwale ko wena ena wa lathasela mona o tla mona o ntso itshela ka dikgapa o tlo etsang le etsa o hlotswe le ke funeral man you are useless le ka ba ka moshapa ka bohobela ba bathabe kwa empa Maretha le Maria wa bona hore ba fapane le thapelo le tete ka tsela ya hore ya ba bona ba ntse ba beile tshepo ya bona ho yena morena wa bona morena Jesu ba matha ba ya ho yena ba fihla ba re morena ha ine ba o no ntso le teng kapa o ile a fihla ka nako ha ile ba o fihlile ka nako morena Jesu ene tla ba morena ngwana wa bona ha shwa ebe morena Jesu
ha bue ntho tse ngata ka diketso tsa hae fela o ba bontsha hore ha ile hantle ke ntse ke fihlile ka nako, ha ile hantle ke ntse ke le nakong. Wena o nahana ka ba ha o sheba o bona eka ke late ka matsatsi a 4 a 5 a 6. Ha ile hantle ke ntse ke le nakong ya hore seo o nong o rata hore ke o thuse ka sona qetelong ya letsatsi hore ngwaneno Lasaro a phele, ke ntse ke tlo se etsa le hona jwale. Ke ntse ke tlo o fa tendera ena le hona jwale, le ha ntho tsena se di kwetswe, di-envelope se di kwetswe, o so sa yona ntse ke tlo o fa. Ha ke late hohang, ho araba Jesu. Potsong eo nna le wena re mo botsang yona re reng, o nakong jwang Morena Jesu? Fela e le mona o fihlile matsatsi a 4 a fetile, motho ena bile a nkga le seputa fela. Ebe Jesu hore seputa se kila ka sa nthibela kae? Ke ho kae seputa se ila ka sa nhlola ho tsosa motho kapa sa ntlhodisa ho thusa motho? Ke tla ho wena hoseng hona mohiyo motle, ke o jwetsa hore lengolo leno leo le fumaneng la hore your job has been terminated, a se ntho e thibang Morena Jesu. Mosebetsi ono ha batla ho neha ona kapa o mong o tla nna o fe, e se kekebe ya o tshwenya. Taba ya hore ho hang di-tendera se di kwetswe e se kekebe ya o tshwenya. Taba ya hore ngwana hao ha qala ho ngolwa e se kebe ya o tshwenya. Jesu is not restricted by men's timelines and deadlines. Nako ya Morena Modimo ha e tshwane le ya hao. Nako ya tlo fa yona mosebetsi ka yona ke ya hae ebile e nepahetse, ha e late. Nako ya tlong ho thusa ka yona hore o fole ha e late, is the right time. Nako ya tlo thusa hore ngwana hao a pase kapa a fumane mosebetsi ka yona ha e late, e ntse e le nako e nepahetseng. E se ka mantswe a fokolang ana, re ka tshidiseha mme ra tsitlalla tumelo ya Morena Modimo, even though things don't seem to be going our way and it looks like all has been lost. O tsebe hore Morena Modimo yena o ntsana le timing e nepahetseng ya tlotla a itlotlisa ka wena bophelong ba hao, a o fa sepelong ya hao, even more than you could expect. Morena Jesu o ntsa o tshwaretse ditaba tsena. Ha e ke ebe thapelo le thapedi ya rona tsatsing lena hore re seke ra tloha tumelong ha re bona eka Morena Modimo ha re mamela kapa ha re utlwa. Re hopole hore o fela a ntse a re utlwa, mme he has our interest at heart. Ke moo ditaba tsa rona mohiye motle di fellang teng hoseng hona hwa Sabata se halallang. Ditaba tsa rona re ne re di nka bukeng ya Johanne kgaolo ke 11, mme ke tshepa hore o tla re o bila ka wa utlwa letho, wa nyanya letho ho ditaba tseo Morena Modimo a re fileng tsona hoseng hona. Ha re fihlile mothating mona, mme Mamojela ke a tseba ha sa le yo, ha no kgona ho kena. Re on her behalf ke tle ke o lebohe mohiye motle, ke tle ke lebohe nako ena e phileng yona hore o tlo ba le rona, o ntso re tshehetsa, o tlo ithuta ditaba tsa Morena Modimo le we appreciate nako ena eo o dulang o ipha yona ka dinako tsohle. Re he ka nako ena nna he ke tle ke lebohe yena kgaitsedi ya rona ena mme Mamojela Selebalo wa Mokwena. Ke re Mokwena, ke o sebeditse kgaitsedi ya ka tsatsing lena, ke a o leboha ebile o ntso o sebetsa, ke a tseba moo teng lenaneong lena la rona e hlile o tshwere ka thata. Ke tle se ka lebala le bao ba emeng ka mora rona he, ke ntate Sehiso Mokwediti, ke ntate Moribe Lethapa. He le tshwere ka thata bana beso, ke a le tseba. Ya nang le lona tsatsing lena ke wa lona wa ka mehla ke Thapelo wa Letete la Mohale. Ya reng ha di namisa dihlooho thapelo hona jwale, ha re rapela re kwala mosebetsi ona ebile re leboha monga mosebetsi ona hore o re fihlisitse mona, ha re rapeleng. Ntate ya kgalelang, ntate wa Morena le Moleki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana re iname hape bonamelo ba maoto a hao, ke o leboha Jehova
ha o tla ho rona o tlo re hopotsa hore wena o sa tsotele hore na o fihlile ka mora matsatsi a mane kapa ka mora beke tse 4 kapa kgwedi tse 4 kapa lemo tse 4, wena o ntso le nakong. Ke rona ba sa utlwisiseng nako ya hao, ha o late hohang. Mme nthwena e re thuse hore re se ke ra lahla tshepo ha re bona eka ha o a tshwara nako ya rona. Hobane morero wa hao ha e ka ba tlwaeba ho tshwara nako ya rona from the onset. Wena morero wa hao ke ho tshwara nako ya hao, mme ha o late. Nthwena e ke ebe ntho e tlang ho kganna maphelong a rona. Re hlokomele Jehova hore ha re hloke ho lahla tshepo ha re bona dintho di sa tsamaye ka moo re di ratang. Re tsitlalle tumelong jwalo ka Maretha le Maria, bana ba bolasare ba sa kang ba lahla tshepo ha ngwana bo bona a sa bile le lebitleng matsatsi a ba le rona sabateng sena moo e bang hatiketse sabata sa hao kapa re hatile ka bohlaswa kapa ka lebatha. Kopa ntate o tlo ko lokise, tlose maphemme ya hao, mosebetsi wa hao e tle ebe o motle o loketseng wena Jehova. E ba le rona hoseng hona bitsong le matla ka morena le Modimo wa rona Jesu Kriste. Amen. Moye motle. Ha ke tjho jwalo ke re I'm signing out. Nna Kwene ha Dikwene ya peta le Mokgatjhane. Ke Thapelo wa Letiti ya reng morena Modimo a sale a ntse a ena